Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kita khot jeng North Eastern Hill University Students Union haka Hendro Turik Kuala Lengkot Araja Apusan kila bekrat yu registra jang ke skul ba nihu Omkar Singh dak bakeno bola late sop syapo kini ke skul ba klem da pentip yanu nuru ne wat yu acting vice chancellor kat kum kucing tu jong presiden jong nihu su samla sandi sotun ulong ba registra lo late syapo skul ba haka por minski dak ba lamlang ru ya gawe ketrok manna kaliang jong samla puli tang shio jeng tip halor kini kila lay ban khangkrong yu haka kota karba udang persang bandra igi file badan kam ki jong ulai thuru bigi dikhat kini husu kila maham ru ba umbet bandrung syapo kini ke skul ba karba ke jing toket karang ya syahmat kuma ATP mana besi ni register ulawan yu pecat ke universiti tu mencong ni bi mende tong benda besi ulawan yu pecat ke universiti le kini ski ru ulawan ba dia kata kami simla pentip yu ru dia nak kalian kejungi mana ngilayo tak jingtip uwan yu pecat ni register ke universiti nak kalian kejungi mar nilalum ni dikhat juga ni husu bat kumjuk ke KSU bat nilawan ke administration hak bang nilakhan talana ke administration kumnu tahu beri ba mudwan ke universiti de kam simla pentip ke jing pentip unwan kena kalian kejungi anda beladap khang ni ke administration nilalit pat saga ke kota kejungu hak bang nilai EU ba udang lum kita kitar bat kumjuk kita ki file ki dokumen ba udan kam ti nak kalian jungi nilai keren bat nilai maham tik ba minum ailat rai u bonwan yu kejat ni universiti ladu kwa benlum mi kita ru ladin pha inu ne long ben cepak pateng nu bat hui haju po de pentep pat begini ki authority juga universiti ande mene kesni andala de be u nilai li kendu bo university in charge hak bang nilai keren bo university in charge ba kumnu la ailat yu benrung ni universiti claim de pentep ingiru tena kalian gajung wong ba khamsim ladan kanu gajing tep bau ni register wan yu kecam tena kalian gajung jungi ngin ada betik mane hak bangin abek krat yu na kani university telek si kajingwan jung benne don bor biang hadu kani kesni ba menta kom filai tip hi menta kadi ke porsti telek si ukwa banyu kecat ski re kumengila tip hi na du kesni ke popo ke kesni ke por mencaru ni register uliak be kum kini kam bipok baik bencuan untuk baik lek si kajingwan jung mene ro kolong ke kam kumbawan betuk bene ba sim gini tiar lek si kibamdi ki jung uru ne kum ki dokumen badan kam te nakaliang jungi ngilabe bat ngiyeng scam ni kata ka karai ka jungi bamnum ailat te kini kiski ke balalen nakaliang jungi ngila thok ta sti ministry hau sautrek u Januari arja afsan ngila thok ba ka ministry hadu mentang nedu u Disember arp kendai trik Disember arja apsau kila extend ni kata diet ndai kala kot pat hadu arp kendai trik Disember arja apsau ndi hadu mentar ni pajo kata respond je kata komiti ten kalian ngejungi ngila thok ta stis ki ministry ban dawa ban ong ban ai no kata respond ke bakloi ban ke bakerki ha bangi kini university jungi kalong ke umdum ha ba uniu vc in charge amchem lala than banle ki bodi tong in charge te nakaliang ngejungi kini khinjat singi ke bantawan du ngin sesong soal kata isi meeting hak bang sai penbet bat ngin sai perkhat banyak kenduk no beki nang gelam juga ni ke state ikum chief minister governor bat education minister ter hak ba ngin ya selok beki bat ngin talk tak sti bat ang ba nakaliang ngejungki ru kidi benne am shong amde ban shong klikti ndai nakaliang ngejungki ru kidi ben pressure syaka ministry hak ba kidi ben chim ya kata ka karai wood halor kini ka ministry halor kini ka komiti uswan chim tak kita re kan ai pi kejingwan juku keladin du lai pu tri u Disember bena usna mu belalen buat kumjuru hauni bena la lai sausin wan tak nu kita bo wan bo unkit kini university kumbala ong ni vice president ni husuru bo wan dak kata ni kamsim la kuntip ini kejingle don bor juku kelalong sikat ya muncong hi meneng nilai keren nilai ter ya tai batu bat nilai ong ba ke kejingle juku ngimchim la pedang nadu kisngi ki belalet haju kini kisngi ke bamtaru te kumtahi nak kaliang jungi khamsim naskap ke kejikran juku bat nilai be nok marmar u nak ni ka university yang jungi msim la tuk sokat nu ai gedang tektiar nengi ong yu ba ada pikwa benum tektiar pla ben khot kita ki bahing ki bahasam nani gini nu ki brio bos balaru dan nak kaliang jungi yu hi nom priang yu vice chancellor nom priang banwan yu kejap yang ini university Tikum laong hi vice president ketika trok kepala hek seketi andai kamsim la pentim
bat nakaliang kejungi ngilai keren benda security bat kumno ki ailat ngi sotu pat ba uni register upak le don board bat nakaliang kejung kiru kumach ong ba kitre kini university ti kelhap kubur hin nakaliang kejungi dalele ru minno pedang wan yu kejat kini university kumbala ongi presiden jongi kajing rung jong register mata kasni lalong kumbarung ki dokto hakaba ke kajing kumbash ong swaban le ke hapo university khamtam banra kat kawai katrok kaba ulara ngidon kam ya kapas hakaba uklem pani re kata kapas ru usurung bai pon i ba udang le don bor bai wat hala umdan su akne administration ru tak daw nak liang jungi mene mar bangi tip ba uwan duduk menin ladan sising arsingi uwan ulape cheto chini ka administration hakaba mar bangi tip mene step ngila uwan chene ngila khang lada urung na namrung ru lada wisir registrar ngi pen i ya ke bor jung students baki nam dan hak bandrung hakane ka administration baki dan hak hiru ban syong ban pendon kata badan kami ta ki bor jung baki la dan menswa hakaba ngi kum ki students ngi la sim nodok tu basdang ngi la yang scam hakane kenong rem bangi nam sya so yaki khamtame UBC registrar begitu ki assistant registrar ki bala thung bi an da UBC ta kadau la depor cuti na la depor balong school ru nginjeng ba hakane kenong rem bangi nam sya ki banwan wat tang ban yuk jar roh hakane ke kampus jangi Nila plin ke administration hakaba nakaliang UBC ulah shifti tak tikisni di belale ti mene ulah join ke office ti usung lingo bakni khang ta administration ti nakaliang ju ulah fu ni ti nakaliang jungi nilai wan nila plin anda la da plin nila syong pat cepo banyak keren ti usung lingo ba mo uru khamshim la dan kanunu ka jing betem ti nakaliang ka jungi nila pensong ti kuntahi ngila plin no ti kuntahi ki briu ki besngo ba kila banyalam gini university ngimdan kanunu ka jing kentok nani kata jing bam ailang nila pi pinya kata university ru komade nakal yang jungi ki student ru isu men sikat de ndai ada pi kwa ban chule dan board pinya kaman jong pi de dadi sok menum ngim ailat ban wan yalam hakani university nila bu kata relaxation hakaba kala di post 50 ti buna pring ni nila lech kisnong ti mentahi Februari benai banwan kan sestang nok kelas jan ti nakal yang jungi shwa ngin page shwa kata karai ju kani ko komiti ti buat ngin sa pikpat ke ka sinjam ko bangun chem andeng layo kata karai ju kani ko komiti nakal yang jong ngi ka ni husu bat ka ke sim ni unit ngi ai kata ka kro ka besai ba dalele ngim pidang yang new registrar bat kumjuro yang new vice chancellor te nakal yang jong ngi kata hi ngi bat ai